Evo nas u emisiji Sugrađani. Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, bilo je sunčano i toplo vreme, pa se to baš nije uklapalo u naše namere, jer smo mi hteli da pričamo o pečurkama, a znamo da pečurke najbrže niču posle kiše. Naravno, uslovi su se promenili. Ovo je samo jedna šala i dobar uvod da mi započnemo našu priču. Moj sagovornik danas biće Nebojša Lukić, profesor na Fakultetu inženjerskih nauka, inače ekspert za gljive. Nam, profesore, recite za početak, ova izreka nije tačna. Ne znamo kako je nastala, ali pečurke ne niču baš odmah posle kiše. Možemo reći uslovno da niču posle kiše, jer i kada padne kiša i mi se sutra pojavimo u šumi, oni tamo vrganji, lisičarke koje budemo našli, oni su nikli posle neke kiše koja je padala pre 2 nedelje, a ne ove pre dan. Tako da mi odmah jurimo. Da, mi uvek jurimo. Najbolje vreme za kiše kad se smenjuju sunčani periodi i kišni periodi, inače jako dugački suvi periodi, pa jako kišni periodi ne pogoduju gljivama. Najbolje kad se smenjuju periodi 2-3 dana suvo, pa opet kiša, tako da onda možemo biti sigurni da će gljiva biti u prirodi. Recite mi, vaše interesovanje od kada potiče za gljive? Evo, sada ste profesor na Fakultetu, ja rekoh, inženjerskih nauka, a ovo bi priličilo ovakvo interesovanje jednom biologu. Što znači da je mnogo starije od vaše odluke da se bavite naukom. Da, pogledate ne samo u Srbiji, nego u Evropi koliko ima profesionalnih mikologa koji se bave makrogljivama, vidjet ćete da je to najmanja grupacija među biolozima. Ovde u Srbiji ima vrlo malo mikologa profesionalnih, znači sa doktoratom mikologije koji se bave makrogljivama, jer je to dosta specifična oblast i zahteva jako puno vremena koje trebate da provedete u šumi, pešačeći, planinareći, jureći gljive. To je sada vaš hobi, u stvari i bio je u startu, je li tako? Da, od praktično 99. godine prošlog veka, da se tako izrazim, počeo sam intenzivno da se bavim gljivama i odmah sam pokrenuo akciju da se formira društvo. Zašto društvo? Da živite 200 godina nećete videti i otkriti toliko gljiva kada napravite jedno društvo zaljubljenika. Oni se praktično raštrkaju po različitim šumama i na jedno mesto donesu sve te gljive, tako da vi mnogo brže možete te informacije prikupiti, jer identifikacija o vrstama, raznolikosti, rasprostranjenosti je jedna od osnovnih stvari koje biolozi rade kada razgovaraju o tom 5. životnom carstvu, jer su gljive stvarno posebni organizmi još od 60. godina prošlog veka, tako su definisani. Njih možemo definisati kao razgrađivači. Biljke su proizvođači hrane, životinje su potrošači, a gljive su razgrađivači. Da ne bi bilo gljiva, mi bi u šumi hodali po 10 metara duboko iz stelji, praktično ne bi mogli da zamislimo šumu. Samo su gljive ti organizmi koji potpuno mogu biljku, stablo da razgrade do početnih elemenata. Znači, biljke su jedini živi organizam koji mogu, na primjer, lignin da razgrade u biljci. Koliko ima vrsti u ovoj bogatoj porodici gljive? Ja bi se ograničio samo na makrogljive, jer je to sfera mog poznavanja. Znači, to je ono što narod definiše kao pečurke. Znači, to su gljive čija plodna tela se vide golim okom, znači imaju dimenzije prijemčive ljudskom oku. Znači, tih makrogljiva negde na evropskom kontinentu ima negde oko 15.000. Mada je to podatak uzet sa rezervom, zato što tu postoji mnogo varijeteta, formi, znači možemo da kažemo 15.000 taksona, jer mikologija je disciplina, naučna disciplina koja je u ubrzanom razvoju, stalno se menja, tako da neke varijeteti postaju vrste, neke vrste se gase, znači tu uvek pravimo samo presek u tom naučnom istraživanju. Na našim prostorima zavisi li zapravo rasprostranjenost gljiva na određenom prostoru od nekih posebnih uslova i Srbija geografskih? pati od nedostatka podataka što se tiče rasprostranjenosti makrogljiva, a eto nekoliko tih gljivarskih i mikoloških udruženja u Srbiji od kraja 90. godina počelo je sa tim zadatkom. To su još uvek raštrkane datoteke koje nisu sjedinjene, koje nisu verifikovane, ali možemo reći da se radi o nekoliko hiljada vrsta makrogljiva. Srbija je jako raznovrsno područje, jako bogato područje za različite gljive, što ćemo kasnije, ukoliko bude vremena, i videti.
Recite mi onaj idealni oblik, naša prva asocijacija na pečurku, crvena kapica i bele tufne, je li to zaista postoji negde u prirodi tako ili smo mi idealizovali sliku? Pa vidite, to je isto problem sa ljudima koji ne poznaju, a naš narod generalno ne poznaje gljive, nažalost. Bar je ono minimalno što mora da poznaje o gljivama. Vi kad kupite prvu knjigu o gljivama, a najveći broj zaljubljenika u gljive se zadrži na toj prvoj knjizi, ili knjigama koje su u stvari gljivarski vodiči, koje vas vode kroz šumu za onim jestivim vrstama koje vas najviše interesuju, vi tu možete pronaći 200-300 vrsta gljiva. I sad vi onih 15.000 evropskih makrogljiva pokušavate da ugurate u tu knjigu od 300 vrsta. Znači svaku vrstu koju pronađete u šumi, vi pokušavate da nađete neku sličnu gljivi da je proglasite baš tom vrstom. To nije ni malo... A ta sa crvenom kapicom postoji ili ne? Kako da ne postoji? Pretpostavljam da mislite na muharu koja je jako rasprostranjena vrsta kod nas. Na severu se koristi za praktično izazivanje halucinacija kao jedna vrsta droge. Dakle, nije baš tako... Ali kod nas je to isključivo planinska gljiva, tako da u okolini Kragujevca ne možete naći. Uspeli smo da je nađemo samo na vrhovima Gledičkih planina, ali to je najniže, da kažem, nadmorska visina od nekih 900 metara gde smo pronašli tu gljivu sa crvenom kapicom i belim tufnom. A šta vas posebno fascinira u svetu pečuraka? Šta one mogu za razliku od nekih drugih vrsti, da kažem, uslovno rečeno u prirodi? Istraživanje gljiva je jedan spoj istraživanja, planinarenja, ekologije, ljubavi prema prirodi i mikologije. Znači, ljudi koji vole prirodu, oni se opredele za neku oblast. Oblast mikologije, istraživanja gljiva je jako specifična oblast. Većina naših gljivara, njih gljive zanimaju što se tiče, eto, kažem, neke specifične ishrane, nekog priloga hrani koji će vas razveseliti pored tog divnog izleta u prirodi, dok manji broj tih gljivara ide dalje i zadire u mikologiju, čita stručne knjige, nabavlja mikroskope, hemijske reagense, znači pokušava da proširi svoje vidike što se tiče samih gljiva, a to je jako složeno polje i zahteva puno literature i jako se menja. Znači, ono što je važilo pre 10 godina u mikologiji može značajno da se promeni do današnjeg dana. Da li vam se dešavalo kada odete u prirodu da neku gljivu ne možete da prepoznate? Da li su se u nekim kasnim godinama pojavile nove vrste? To niko ne bi mogao da kaže da sve poznaje daleko od toga. Uvek nađete gljive. Moj savjet svim ljudima koji bi malo dublje krenuli u mikologiju je da se specijalizuju za pojedine rodove. Jer je svet gljiva toliko širok, tako da u nekim rodovima jednostavno ja i ne pokušavam da idem dublje od nekog osnovnog ili znanja, ali sam u nekim rodovima, kao što je rod Amanita, baš kome pripada ta vaša gljiva sa crvenom kapicom, išao jako daleko. Eto, mogu da kažem da sam objavio prvu srpsku monografiju o makro gljivama, koja govori baš o tom rodu Amanita u Srbiji. I recite mi, da li uvek mora da postoji ta drška i taj gornji deo, ta kapica, ili nije to oblik za sve gljive? U mom kabinetu moći ćete da snimite neke gljive koje nemaju nikakve veze sa tim opisom. I teško je uopšte zaključiti da su gljive onima koji ih ne poznaju dobro. Gljive mogu da budu i u vidu zvezde, i u vidu sunđera, i u vidu brade, i u vidu... Imate takav broj oblika da je jednostavno teško definisati rečima, a jedno od mojih najvećih zadovoljstava u šumi je fotografisanje gljiva. Znači, napuniti korpu jestivim gljivama, to je nekada bilo prvih godina, možda neka želja. Danas, kada jurite neku gljivu sa poternice, da se tako izrazim, i kada je prvi put nađete u prirodi i prvi put je fotografišete, to je događaj koji ne može da se opiše i to je neko vrhunsko zadovoljstvo koje trenutno doživljavam u šumi. Zašto su tartufi tako posebni? Šta to imaju što druge gljive nemaju i što ih čini tako skupocenim na tržištu? Kada govorimo o gljivama, običnom građaninu asocijacije prvo krenu na hranu, na novac, na otrove i na lekovitost. U poslednje vreme i lekovitost. Tartufi su tu zanimljivi kao novac. Zašto? Jer su tartufi najskuplja vrsta gljiva. To je mikorizna gljiva.
možemo reći da gljive imaju, bar ove makrogljive, imaju 3 strategije života. Postoje saprobi gljive koji traže organsku materiju koju razgrađuju u šumi, razgrađuju i celulozu. Postoje gljive paraziti koje napadaju oslabljene biljke, oslabljeno drveće i postoje mikorizne gljive koje su najznačajnije i najspecifičnije. Oni prave specifičnu simbiozu sa korenom drveta ili korenom zeljaste biljke, svejedno, i u toj simbiozi koja je nazvana stručno mikoriza, znači simbioza drveta i gljive, one prave zajedničku dobrobit i za gljivu i za biljku. Gljiva dobija od biljke proste šećere, znači hranu, a za uzvrat daje biljci, daje drvetu veće količine vode, minerala, čuva je od štetočina, od bakterija, znači gljive proizvode određene antibiotike i sam penicilin je nastao praktično izdvojen iz jedne grupe mikrogljiva, tako da smatra se da su šume tako brzo osvojile velika prostranstva zahvaljujući mikorizi sa gljivama. I vi kad vidite da se šuma dobro razvija, sigurni ste da je ona u savezu sa gljivama. Eto, pokazatelja, jednog od pokazatelja. Neke gljive čak maltene ne mogu ni da rastu i da se razvijaju bez mikorize sa gljivama. A da li one rastu usamljeno ili su okružene svojom vrstom? Kako se najčešće dešava? Da li su u grupama ili ne? Znači u šumi gljiva napravi mikorizu sa više okolnih stabala. Jedno usamljeno stablo van šume, onda smo sigurni da je mikoriza sa tim stablom. Međutim, u šumi gljiva može da napravi mikorizu sa više stabala. To nije nikakav problem. Da, jedna gljiva, ali čitava porodica gljiva, ili one budu tako skoncentrisane kao mi ljudi, da se držimo zajedno ili ne? Kada mi kažemo gljiva, mislimo na jednu finu paučinu koja je rasprostranjena rasprostrta po supstratu. Taj supstrat, znači mesto za život te gljive, može da bude zemljište, može da bude drvo, može da bude neka druga materija, mogu da budu larve insekata i tako dalje i tako dalje. I u toj zemlji ta fina paučina praktično živi i bivstvuje zajedno sa biljkom, ako je reč o mikoriznim gljivama. Kada se uspostave povoljni uslovi, ta biljka formira svoje plodno telo. To su samo zgusnute hife koje su postavljeni ispod zemlje, koje onda izlaze na svetlost dana u vidu plodnog tela, u vidu pečurke. Iz te pečurke izlaze spore iz kojih će, koliko se stvore povoljni uslovi, opet porasti taj micelijum koji će naći svoj srodni micelijum, znači doći će do mešanja tog genetskog materijala i taj sekundarni micelijum koji se razvija opet će formirati nove gljive. Evo, ovo je prilika da mi upoznamo naše sugrađane i iz drugih sfera njihovih života, pa da kažemo i privatno da su vaši preci bili veoma zanimljivi, da su neki način odredili sudbinu porodice. Pa dobro, eto, ja mogu da kažem da sam rođeni Kragujevčanin i otac mi je rođen u Kragujevcu, konkretno u staroj radničkoj koloniji, a kažem zanimljivo je to što 1941. godine sam dede izgubio. Znači obojice su stradali. Jedan deda je bio trgovac i oboleo od tuberkuloze, bio je u krevetu kada su Nemci vodili naše sugrađane na streljanje, pa se eto, može pesnički reći da ga je smrt sprečila da bude streljan. A drugi deda je poginuo kao kapetan Jugoslovenske vojske u otadžbini u okolini Gornjeg Milanovca, pokušavajući da demontira jednu avionsku nemačku bombu koja je tada pala na Milanovac kada su četnici oslobodili taj grad 1941. godine. Ima Lukića u Kragujevcu, rekla bih, prilično broj. Moje prezime potiče iz sela Pajazitovo u okolini Kragujevca, odatle očev deda došao u Kragujevac, ali ima puno Lukića, koliko znam to je rasprostranjeno prezime, tako da sa raznih strana dolaze Lukići. Vaše interesovanje za prirodu i ljubav dobili su i do vaše specijalizacije, sada ste i profesor termodinamike. Kako se to iskristalizalo, to interesovanje? Da, moj profesionalni poziv je Mašinski fakultet i oblast termodinamike i termotehnike, znači grejanje, klimatizacija, obnovljivi izvori energije, pre svega solarna energija, termodinamika zgrada i tu je, kažem, poziv koga volim i kome se predajem. A svo slobodno vreme koje ne posvećujem porodici, posvećujem gljivama. I te velike, lepe izložbe u Kragujevcu, koje su i najstručnije
organizovane i rekli ste mi da nije baš lako organizovati jednu izložbu jer treba i vremenski uslovi da se slože da bi se došlo do dobrih vrsti i da se sve brzo odreaguje da biste ih imali pred posetiocima. Zvanično gljivarsko društvo je formirano 2001. godine i u kontinuitetu do sada je prikazalo 14 izložbi gljiva, zaključno sa poslednjim septembrom. Prošle godine kada je bila 14. izložba gljiva, sve izložbe gljiva su organizovane na Prirodnom matematičkom fakultetu. To smo namerno radili želeći da pokažemo tu stručnu notu izložbe gljiva. Kako kažu naši stručni gosti, posetioci izložbe gljiva, to su najstručniji, najorganizovanije izložbe gljiva u Srbiji. Naši građani polako postaju svesni toga, imali smo uvek dobre posete i evo, svesni smo da recimo prošla izložba, 14. izložba gljiva je prikazala građanima Kragujevca i gostima tačno 347 vrsta svežih gljiva. To je jako veliki broj i zahteva veliki trud da se sve to pripremi i da se te gljive onakve kakve su u prirodi prikažu građanstvu. Znači 14 izložbi gljiva, svakog kraja septembra sledi izložba gljiva na Prirodno-matematičkom fakultetu. Mi građanstvo obavestimo pre svega preko vaše televizije i preko plakata koje izlepimo po gradu. Ne postoji drugi način da one ostanu lepe i sveže nego da se brzo odreaguje, rekao. Gljive su u prosjeku, bar ta plodna tela koje mi prikazujemo, te makrogljive su 90% vode. Znači, vrlo brzo gube tu vodu, menjaju i boju, i svoj izgled, i strukturu, i miris, tako da mi ih pakujemo u specijalne kutije, skupljamo ih nekoliko dana pred izložbu gljiva, držimo ih u frižiderima na niskoj temperaturi i tek pred samu izložbu ih prikazujemo. Izložba traje samo 5 časova, najčešće od 16 časova do 21 čas, kako bi te gljive ostale onake kakve su u prirodi, jer da smo sačekali, na primjer, pa da izložba traje 2 dana, tog sledećeg dana one više ne bi ličile na sebe, naročito one sitnije gljive. Došli smo u kabinet profesora Lukića da vidimo kako izgledaju neki primerci gljiva. Nažalost, poslednjih 20 dana je bilo jako sušno, a ti dugi sušni periodi veoma loše utiču na pojavu plodnih tela gljiva, naročito onih koje za supstrat imaju zemlju. Drvo malo više čuva vlagu, tako da mi možemo neke drvenjače gljive koje rastu iz mrtvog ili bolesnog drveta, možemo sada naći tipa šumskog pileta, škripavca, međutim sa zemlje veoma retko. Evo ovdje imamo neke osušene primjerke tipično prolećnih gljiva, a to su smrčci. Znači smrčak je jako poznata gljiva, tražena gljiva, to je praktično posle tartufa najskuplja gljiva na tržištu. Ona ima to plodno telo, znači tu glavu, praktično